आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी पाउ पजरी अहानबदा मरुइबा पाउ खोंजोम नुमित्ता ngasi मणिपुरना खोंजोम लांदा लेखिद्रबा अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उली राज्यपाल अनुसुया उइकेना हाइदि अखोगी निक्तंबा असि अंग्रेज सिंगना पिरंबा नते अखोगी थौना फरबा इपाइपु सिंगी खुदोलनी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंगना हाइदि ngasi मिरोलना इपाइपु सिंगना थंबिरंबा निंखा तंबा असि कनबा ngamlibra हाइबदो अखोई खुदिंगमंगना खंथफम थोई मणिपुर हयेंग हंगसेट राज्य यूनियन टेरिटोरी यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मंत्री चिंतन शिविर पांथोकदौरी केंद्र की इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की राज्य मंत्री एल मुरुगन नागालैंड की भारत म्यांमार गंगफैद लेब भारत की अहानब खुंगंग चटप अहानब केंद्र की मंत्री ओइरे भारत वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 59 सुब मफम हाइगटले खोंजोम नुमित्ता ngasi मणिपुरना खोंजोम लांदा लेखिद्रबा अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उली राज्य सरकार न सिंधुना थौबाल जिला की खोंजोम खेबसिंग पांथोकपा थौरमदा राज्यपाल अनुसुया उइके अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंगना लुचिंगदुना मियामना खोंजोम वार मेमोरियल अमसुंग पौना ब्रजबासी की निंगसिंग खुबमदा लेकटकी अथौबसिंगी मफमदा गार्ड ऑफ ऑनर अमदी जनरल सैल्यूट पीबा रिवर्स आर्मला स्पोर्ट्स खोंबा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनबा उत्पना थरोमसिगी थोइदोकपा सक्तम ओइखी पौना ब्रजबासी मूर्तिदा गन सैल्यूट पीबा खोंजोम तुरेलदा तर्पण कटपना चिंबचु पांथोकी थौरमदुदा वांगांगबदा राज्यपाल अनुसुया उइकेना हाई ममा लेबाकी निंगतंबा गांगनबगीदमक थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबसिंगी कथोपगी थौना अखोइना निंगसिंगबा तंगाई फदे राज्यपाल नहाई अखोगी निंगतंबा असि अंग्रेज सिंगना पिरंबा नते अखोगी थौना फरबा इपाइपु सिंगी खुदोलनी मसी मतम पुमनमक्ता लेबाक असगी मियामना निंगसिंगपम थोई अदुना निंगतंबा अमसुंग अमता ओइबा सक्तम गाक्तुना थंबा हाइबसी अखोगी नहा सिंगी थौदांगनी थौरमदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंगना हाई सही तरेट खुंटाकपदगी हौरगा अखोगी अथौबा इपाइपु सिंगना निंगतंबदी थंबिरमले अदुबो ngasi मिरोलना असिगुंबा निंखा तंबा असि कनबा ngamlibra हाइबदो अखोई खुदिंगमकना खंथफम थोई थौरम लोइसिलकपदा मणिपुर सरकार की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की आर्टिस्ट सिंगना पांथोकपा महाराज कुलचंद्र धजा सिंह अमसुंग एंग्लो मणिपुरी वार इसिंग मचानिपान मरफुतरा माथोय हाइबा इसै नोंमाई की थौरम अमसु उठकी थौरम दुदा मंत्री सिंह एमएलए सिंह सिविल अमसुंग पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल कयासु याउखी त्रिपुरादसु खोंजोम नुमित पांथोकी पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी अमदी पौना ब्रजबासी फाउंडेशन त्रिपुरा न पुन सिंधुना अगरतला की अभुई नगरदा थौरम असि पांथोकी थौरम दुदा त्रिपुरा सरकार की कोऑपरेटिव मंत्री एस चरण नोवातिया अमसुंग कुनमाथुई जुबा सेक्टर आसाम राइफल्स अगरतला की कर्नल ओइनाम आकाश सिंह याउखी मणिपुर कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी अमसुंग पौना ब्रजबासी फाउंडेशन त्रिपुरा न पुन सिंधुना खवाई जिला की गुरुनागरदसु खोंजोम नुमित पांथोकी मदुदा ईदान तौबगी थौरम अमसु पांथोकी मणिपुर हयेंग अमसुंग हंगचे राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगी यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री सिंगी चिंतन शिविर पांथोकदौरी सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल पांथोकदबा मिफम असिगिदमक सेम साबा लोइरे मिफम असिदा केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर याउकनी केंद्र की इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग फिशरीज वेटरनरी अमसुंग डेयरिंग की राज्य मंत्री एल मुरुगन नागालैंड की फेक जिला की मनुंग चनबा भारत म्यांमार गंगफैद लेबा भारत की अहानब खुंगंग चटपा अहानब केंद्र की मंत्री ओइरे मंत्री नंगरांग फेक जिला की अवांग खुद लेबा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर चतुना येंकी मफम अदुदा महकपो खुंजा चिंग लुचिंगबा चिंग अमसुंग नुपी सिंगना मफम अदुगी नाट की ओइबा मवोंगदा हराउता यामना ओखी अबांखु की इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर दा मियाम को वारी सानबदा मोदी सरकार न अवांग नुपुक दमदंगी ngangkhoi gi lamsing yauna awang nupuk राज्य सिंग चाखुत हनबा लौरिबा अचेतबा फिरेब अदु डॉक्टर मुरुगन ना अमुक हन पनखी ललोलिति की थबक हेंगलकपा अमसुंग लंबी थोंग छमनबा हेंगलकपा असिना अबांखु इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर दसु ललोलिति की थबक हेंगलकनी हाइना महाकना थाजबा फोंदोखी था खुदिंग की अरोइबा नुमाइजिंग नुमिता आकाशवाणी की थोंगदा संदोकपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुनिंग की वा मन की बात थौरम था की अरोइबा नुमाइजिंग नुमिता तांकक जामा सुरगनी थरुमसी इंग कुमजाली सिंगनी 13 की अक्टोबर 3 विजयादशमी नुमिता हौदोखिबनी हौजिक फाउबदा तांकक 34 छंदोखरे
Chama suba tangkak asiga mari lenana man ki batna Bharat po awan ba purakna ba honabada piriba itil ki matangda Akashbani na akhanaba thauram pareng ama sandokli. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Bharat World Bank ki Logistic Performance Index da kunthanipan suba mafam da haigalakle. Inkumjat lisingani tara mari da Bharat yangkai mari suba mafam da lairambani. Lisingani tara mari taki lisingani kunithoi phawbada Bharat na mafam tara taruk wangkhatna kakhat pangamle masi sarkar na awonba purakna ba honaba amasung logistic infrastructure phagat hanbada mityang thambada ki oirakpa yamna pukning thawatningai oiba khongjel amani haina Pradhan Mantri Narendra Modi na singthari. Twitter da thagat pa warol amada Sri Modi na hai Logistic Performance Index da kanaba phanglakliba asina pochai ki mamal hanta halagani amasung leibak achibula loliti ki labda hena changtana bada yawbangam halagani. Pradhan Mantri Narendra Modi hayang amasung hangchit Madhya Pradesh, Kerala, Dadra and Nagar Haveli amasung Daman and Diu da chatkadawdi. Hayang ayuk Madhya Pradesh ki Rewada Sri Modi na National Panchayati Raj Day ki thoram yawgani. Mafam aduda mahakna lupa koti lising tara taret rom changba project kayagi jatra hunkani amasung zati da khathokani. Maduki tungda hayang mahak kochi da chatkani. Mafam aduda mahakna Bharatiya Janata Party na sinba yubam lisingani kulhumdoi mifam da wangangani. Mahakna airport dagi mifam pagthokpam phawba road show amada chu charuk yagani. Lebak pokpun numita Pradhan Mantri na Tiruvananthapuram Central Station dagi Kerala ki ahanba Bande Bharat Express rail gari lamthagani. Railgadi asi Tiruvananthapuram dagi Kaisar Board phawba chengani. Tiruvananthapuram ki Central Stadium da pangthokpa thauram amada Pradhan Mantri na lupa koti lising ahum chani hena changadaba project kaya jatra hunduna jati gi miyam da kathokani. Lebak popaki nungthilda Pradhan Mantri na Silvasada Namo Medical Education and Research Institute changagani. Institute asi lisingani tara mapan gi January da Pradhan Mantri masana jatra hunkibani. Masina Dadra and Nagar Haveli amasung Daman and Diu Union Territory ki ana layang ki thabak da chauna awonba puraklakani. Mahangna Silvasada Dadra amasung Nagar Haveli gi lupa koti lising mari chanipan yangkai hena changadaba tungan ba sakwa thawrangi project kaya jatra hunkani amasung jati da kathokani. Damanda Pradhan Mantri na Debaka seafront cho hangdokani. Uparashtrapati Jagdeep Dhankar ngasi Haryana gi Kaithal da chatkadawri. Mahakna mafam aduda Danabagat ki Rajya thakta pangthokpa mapokumon thoramda athoiba mitung oigani. Thoramduda Mukhy Mantri Manohar Lal Khattar amasung atai mantri sing amadi BJP luchingba singchu yawgani. Thoramadu Kaithal jila gi Danauri khungang da pangthokani. BJP Parliament Prabhas Yojana gi saruk ama oina Kendra gi Griha Mantri Amit Shah ngasi numidang wairam Telangana gi Zebela Kendra da chatkadawri. Mafam aduda mahakna Bijay Sankalp Sabha haina mingthonba miyamgi mifam amada wangangani. Sri Sahana Oscar Award phangraba RRR Murti tingbasu unaraba yai. Mahakna handak Telangana da oirakliba phibamgi matangda su khanagani. Miyamgi mifam adu loiraba tungda Sri Saha Delhi da hankigani. Madak asida miyamgi mifam adugidamak Rajya adugi BJP luchingba singna matik chaba thaurang lokkatle. Punjab Police na Rajya adugi Moga jila gi Rode khungangi Gurudwara amadagi Wajir Punjab degi luchingba Amritpal Singh phare. Mahak sahi asigi March thadagi mission oina leirakpani amasung mahakpu phanaba police na kana honatuna lakpani. Handakta mahakpu sagotpa mioi kaya phaduna machin hanglaba matungda Dibrugarh jail da thamkhre. Ngasi nongalamdaida Punjab ki Moga jila dagi Amritpal Singh phare habado chummi haina Punjab Police na makhoigi Twitter da phungdorakle. Karnataka Vidhan Sabha Mikal gi vote khambagi thabak kan khalakli. Mukhyamantri Basbaraj Bomaichu BJP gi mirap singi damak vote khamba ngasidagi haurakani. Aroibada maruiba pau amuk hana. Khongjom numita ngasi Manipur na Khongjom Lal da laikhidraba athoba singi mafamda ikai khomnab uli. Rajapal Anusuya Uike na hairi aikoi gi ningtamba asi Angrez singna piramba nate. Aikoi gi thauna pharaba ipa ipu singi khudolni. Mukhyamantri Nongthambam Biren Singh na hai ngasigi miron na ipa ipu singna thambiramba ningkhatamba asi kanba ngamlibra haibado aikoi khudingmana khanthapam thoi. Manipurda hayang amasung hangchit Rajya amasung Union Territory singi Youth Affairs amasung Sports Mantri singi Sintan Shibir pangthokadawri. Kendra ki Information amasung Broadcasting ki Rajya Mantri Almurugan Nagaland ki Bharat Myanmar ngangphaida leiba Bharat ki ahanba khunggangda chatpa ahanba Kendra ki Mantri oire. Amasung Bharat World Bank ki Logistic Performance Index da kunthanipan suba mafamda haigatle. Paulo jare.